Da li ste znali da 2 obične namirnice koje svi imamo u kuhinji mogu da promene vaše zdravlje iz dana u dan? Govorimo o jajima, hrani, koja je vekovima bila simbol snage i života. Ali šta se tačno dešava u našem telu kada svakoga dana pojedemo samo 2 jajeta? U ovom videu otkrivamo neverovatne promene, od jačanja kostiju i pamćenja, pa sve do srca i očiju. Ostanite do kraja jer poslednja stvar će vas sigurno iznenaditi. Jedna od prvih promena koju možete primetiti kada svakodnevno jedete 2 jajeta jeste stabilnija energija tokom dana. Razlog je jednostavan. Jaja su puna kvalitetnih proteina, a oni se sporije vare od ugljenih hidrata. To znači da kada doručkujete 2 jajeta, osjećat ćete se sito duže vreme i nećete imati potrebu da posežete za keksom, hlebom ili drugim brzinskim grickalicama. Za starije ljude ovo je posebno važno, jer nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu da izazovu umor, nervozu, pa čak i nesvesticu. Proteini iz jaja pomažu da se nivo šećera drži pod kontrolom, što daje osjećaj stabilnosti i snage. Pored toga, u jajima se nalaze i zdrave masti koje dodatno hrane telo i mozak. Tako dobijate ne samo fizičku, već i mentalnu energiju. Bićete vedriji, raspoloženiji i spremniji za svakodnevne aktivnosti. Dakle, 2 jajeta za doručak nisu samo obična hrana, već i prirodan način da dan započnete punom snagom. Mozak je organ koji nikada ne odmara. Čak i dok spavamo, on obrađuje informacije, pamti i šalje signale celom telu. Da bi pravilno radio, potrebna mu je posebna hrana za mozak, a upravo se u jajima nalazi jedna od najvažnijih materija za pamćenje i koncentraciju. Ta hranljiva supstanca učestvuje u stvaranju moždanih ćelija i prenosu signala između njih. Kada svakodnevno jedete 2 jajeta, obezbeđujete mozgu ono što mu je potrebno da ostane budan. I u godinama kada pamćenje prirodno slabi. Mnogi stariji ljudi primećuju da im je teže da se sete imena, gde su ostavili naočare ili šta su hteli da kažu. Redovno unošenje jaja može da pomogne da se ovaj proces uspori. Osim toga, proteini i zdrave masti iz jaja hrane nerve i smiruju napetost, pa se lakše fokusiramo i duže zadržavamo pažnju. Drugim rečima, 2 jajeta dnevno nisu samo obrok. Ona su i podrška mozgu da ostane bistar, pamćen i aktivan, čak i u poznijim godinama. Kako starimo, vid postaje jedno od prvih čula koje slabi. Često dolazi do zamućenja, teže se čita sitan tekst, a kod mnogih se javljaju i ozbiljniji problemi, poput suvoće očiju ili degeneracije žute mrlje. Upravo tu svakodnevna konzumacija 2 jajeta može da napravi razliku. Žumance je bogato hranljivim materijama koje štite mrežnjaču, posebno deo oka odgovoran za jasan vid. Te supstance deluju kao prirodni filteri, upijaju štetne zrake i sprečavaju da svetlost ošteti osetljivo tkivo oka. Osim toga, pomažu da se uspori starenje očiju i smanji rizik od katarakte. Kada redovno jedete jaja, vaš vid ostaje bistriji, a oči otpornije na spoljne uticaje. Za starije osobe to znači duže zadržavanje samostalnosti, lakše čitanje, gledanje televizije ili uživanje u prirodi bez naprezanja. Dakle, 2 jajeta dnevno nisu samo hrana za telo, već i prirodna podrška očima da ostanu zdrave i snažne. Srce je naš motor, a krvni sudovi su putevi kojima se hrana i kiseonik prenose do svake ćelije. Mnogi ljudi i dalje misle da su jaja opasna za srce jer sadrže holesterol, ali novija istraživanja pokazuju da kod većine ljudi upravo jaja mogu da pomognu u održavanju zdravlja srca. Kada svakodnevno jedete 2 jajeta, vi unosite proteine, zdrave masti i antioksidanse koji pomažu da se održi ravnoteža između dobrog i lošeg holesterola. Za starije osobe to znači manji rizik od začepljenja krvnih sudova i bolju cirkulaciju. Proteini iz jaja hrane srčani mišić, dok hranljive materije iz žumanca deluju protiv upala u krvnim sudovima. Sve to zajedno doprinosi da krv slobodnije teče, da se srce manje opterećuje i da imate više izdržljivosti u svakodnevnim aktivnostima. Zato možemo reći da 2 jajeta dnevno nisu neprijatelj srca, već saveznik. Naravno, uvek je važno da ishrana bude raznovrsna, ali jaja mogu biti odličan deo zdravog plana za dugovečnost srca.
Kako godine prolaze, naše kosti postaju krhkije, a mišići gube snagu. To dovodi do otežanog kretanja, sporijeg oporavka posle pada i većeg rizika od preloma. Upravo zato je ishrana bogata hranljivim materijama od presudne važnosti. 2 jajeta dnevno mogu biti jednostavan, a snažan način da pružite podršku kostima i mišićima. Jaja su prirodan izvor vitamina D koji pomaže telu da bolje iskoristi kalcijum, mineral neophodan za jake kosti. Bez dovoljno vitamina D, kalcijum se slabije ugrađuje u kosti, što ubrzava njihovo slabljenje. Uz to, proteini iz belanceta hrane mišiće, podstiču njihovu obnovu i čuvaju masu koja je važna za stabilnost i pokretljivost. Za starije osobe to znači sigurniji korak, više snage za svakodnevne poslove i manju verovatnoću preloma. Dakle, 2 jajeta nisu samo doručak, ona su prirodna podrška vašem skeletu i mišićima da ostanu jaki i funkcionalni što duže. Koža i kosa su prvi pokazatelji kako se hranimo i koliko nam telo dobija potrebne hranljive materije. Kada svakodnevno jedete 2 jajeta, vi ne samo da hranite unutrašnje organe, već pružate podršku i spoljašnjem izgledu. Proteini iz jaja grade kožu i kosu, pa postaju čvršći i otporniji na oštećenja. Vitamin B koji se nalazi u jajima posebno je važan za dobar tonus kože i sprečava preterano opadanje kose. Žumance sadrži i materije koje podstiču elastičnost kože, pa ona sporije stari i duže zadržava svežinu. Zdrave masti iz jaja hrane kožu iznutra, smanjuju suvoću i pucanje, što je čest problem kod starijih osoba. Kada se ove hranljive supstance redovno unose, koža postaje mekša, a kosa dobija prirodan sjaj i snagu. Dakle, 2 jajeta dnevno nisu samo obrok. Ona su prirodni tretman lepote koji pomaže da izgledate vitalnije, mlađe i zadovoljnije, bez obzira na godine. Kada pogledamo sve koristi, jasno je da 2 jajeta dnevno nisu samo obična namirnica, već pravo malo čudo prirode. Ona daju energiju i sitost, hrane mozak i pamćenje, čuvaju oči i vid, pomažu srcu i krvnim sudovima, jačaju kosti i mišiće, a pritom ulepšavaju kožu i kosu. Sve ove promene zajedno doprinose boljem kvalitetu života, naročito posle 60. godine kada nam je svaki izvor snage i zdravlja dragocen. Naravno, važno je uvek slušati svoje telo i pridržavati se saveta lekara, ali za većinu ljudi 2 jajne namirnice dnevno mogu biti deo zdrave rutine. Najlepše u svemu je to što je reč o jednostavnoj, dostupnoj i ukusnoj hrani. Zato, sledeći put kada budete razmišljali šta da pojedete za doručak, setite se da možda baš 2 obična jajeta mogu da budu ključ vaše dugovečnosti i vitalnosti.